Sanibona. Ngithi mfethu esikhathini samanje mfethu siphila ngokupatanisa. Masibone sijabule mehla namalanga. Siyahlanganisa mfethu ukuthi impilo yethu ibe right. Zikhona izinto ezishaya kakhulu kodwa sihambe sikhuluma kubantu. Sithi hlanganisa u1 no2. Mfethu thina mfethu khona abantu abanye mfethu ungahaleli impilo yabo. Mfethu abanye abakuqedi ubuthongo babo ngoba because of what bashayela into leyo ukuthi they sacrifice a lot empilweni yabo ukuze babe right empilweni. So mina ilizwe engilikhuluma namhlanje ngithi ungahaleli impilo yomuntu omunye ngoba ngeke ukwazi ukuthi lo muntu uyalala ebusuku noma ngalala. Ngoba ngikutshela into straight khona abantu abanye aba-acta ngathi baphila right. Kodwa ngaphakathi mfethu abekho right bayashayeka mfethu. Sinezinto eziningi esisacrifice ngazo life ukuthi sibe right. Kodwa siyaqinisela noma hlangana nezimo ezinzima siyahlanganisa ukuthi izinto impilo yethu ihambe kahle mfethu. Khona abantu abanye abangalala ebusuku ukuthi mfethu bashayeke ey'kweletini mfethu. Ungabona umuntu ehamba ngemoto elahle iphiko ngaphandle. Cabanga ukuthi lo muntu uphila kamnandi akaphile kamnandi. Uyahlanganisa uyapatanisa. So mina ngithi ungahaleli impilo yomuntu omunye. Uyaphila kamnandi. Ngeke ukwazi ukuthi ebusuku uphila kanjani. Ngiyabonga. God bless you guys.